Christmas kadai ayom jong kejing kemen kejing po samrke bat kejing sa kan mau lada ha klong snam bat ha kejing mut jong perkat jong pi kadon kejing e tenga tharai ka Christmas ru pin sngo ba kadon rengkat bat pi sajisian ngi shim gane ka lat kabuk ser ban ai khoble Christmas kerpang shapi kinong shong jong ko bri nyo trap bat ka jalla mekhalya hi baro ko we from the Hinyo Trap Integrated Territorial Organization we take this opportunity to wish you all the citizens of Meghalaya a Merry Christmas and a prosperous New Year. I begini ke jing tenshan kini ki Christmas light. Bagian pau bagi don ke jing it haying hasem. Ki parlok ki parajor. Bat pa ai gitu ki tagi kumba ongga kenten nongway. Ngan syukur nang ni kendiat. May the sparkle of Christmas lights and the love of family and friends brighten your holiday season. Kumble shibon che jarngo.